Shubor nagaslem jong unongsan Hima. Kenang ban itu eka jaka belamang dekat Sarkar Assam nak kebentar bantau eka Skulbah ni University UMLA jaka Nartiang Constituency ubah sniu bahalang dar daladi ulah Hiar seksnong Khanduli kebahap hapok ke constituency jong u hapok ke jengkemi jaka thalaskan CNRD block menhakas ngi baar kumban supen sai hang ni UMLA jaka bai thang langso rup sing teran lembat kiwedi ki dekat jangka Karbi Anglong Autonomous Council kila Hiar seksnong Khanduli yakaba kila kam bakahap hapo put usam jangki hakalai putrik bena jemang kila Hiar sigi jaka lum bar kibampak dan yang satya bar urup sing teran ulah pun pendapat ba bakal Sarkar Assam kan Shna no ek university ketika jaka bar ka jingmang ek jaka kalong hadu san hajar akar kenang ban itu ya ketika jaka belakam tra dekat Sarkar Assam kidekat jaka darbasnang Khanduli lembat ki pulit jangka set sama opi kila Hiar dalade siki jaka khaput jaka Snang Khanduli haka sautrik mentau benai bat Hadien belanu jor baka video badingdur hakapor bawan urup sing teran kila itu ya ketika jaka kum ka Pdeiñsalait ka bahap apa uput sam jangki nasenran lang yu badhal do MDC ka umolong modemai ba jesse suyam ka video jaka thalaskan CNRD block u chief forest officer jaka GHADC ba F Blak u chairman jaka lapangap Khanduli border joint action committee ba perkhat perphat u wahe Snang jaka Snang Khanduli ba Yoshidanong spung lem ki pulit per kiwede ketika kenhun beralam kemadu badhal kala Hiar bet syaka jaka batep kerteng kum ka Pdeiñsalait kabahap hapo uput usam jaka Snang Khanduli kat kum ke jembatai jaka nailam jaka darbal Snang Khanduli hakateke jing Jurip uba bla ulai tu bakat kum ke jing lam thop lana ki records jangka GHADC lakan thop lang ya ketika jaka hapo ulum satmut bala menjer lang dari baro banang na syakmat anya kun persya eka Sarkar Assam daka kerteng ulum satmut Ni kesengi wa i yang kedua pasang Khanduli kamju le wa chiru wa lokal MLA yang i ma sia marang dharo man kamu lokal yang kamu narkan kamu si tu pol ko man kamu mister yang Sarkar ya chiru wa moga magistrate yang i kamju le ko police department dia lai lipai pasport eta hi thau wa Sarkar Assam kumna ba thau direct di benai wa Nepal turut di benai pemenaga wa Shna ye ketika university ha po ga area yang ada pasang free kan kami ni kesi turut wa mister wa di bos Sarkar yang kalian dan ni pai di thau kan kami ile yang kecnong persak jori ya gani kijing Thmu yang Sarkar Assam bu daga university ha po area yang kita tahu i kan kami yang kecnong tahu penpau ya ga jing saksi ujur ni dawa ga Sarkar Assam kwa go Shna ye daga university hapo ida sang i kar kam te i yang chnong dai le ilad Shna i ye daga university hapo ga thawa ya garba sang i. Regarding the plan of the Assam government to set up a university at Khanduli area, it is very upset to see the local MLA Roksing Teron along with the Rena Torangpi MSc. It is really unacceptable for the plan to accept the university in Khanduli area. Suppose if it is true, it is better to set up in Hamren area for the benefit of the people as well. Many students are decided for the higher study. So what is the purpose to set up in Khanduli area? It is unacceptable because this is the tactics of the Assam government to capture and encroach our land. So we will not accept. We will convince the people of this area and we request the higher authority, the state level, to come and stop immediately for the purpose of the Assam government to set up this university. Ke Khanduli gade ka jaka bat ka sentar ke pedengdu jongi ke pecong wasa ha ke area.
kumba ong magade ke kami na kabanta jongi namar ka yada ka kedup ka support ini habarok giliang te namar ka tala dada jia baga Assam government kayo kanikalat ban Shna ka university ha kanika area kan long ke jima bakrau ya ki wei pat ki chnong ki bodon ha kanika Assam border area na kaliang ke jongi ka lapangap khanduli joint action committee ngi persya jur ya kanika jing Thmu jongga sarkar Assam banbu ya kanika Skulbah ha kanika area jongi tementa kesngi ngi kwa ban pentip cha ki pajba nong chnong jong gari janti hai brok away bagane ka jaka kumbangi tip bagade ka siat moj kadai ka bala pendon kam daga district council bat kala thong ya kse nadu usnem khat khandai spa phra pendriu kede kisnem kala thong ya kede kse bat kadai ka jaka ka pura jong ka chnok khanduli nakaliang ka joint action committee ngin persya jur ya kane bat ngin om ailat hiru bakin ya chakmat ban orlong ya kata ka university te tangkum ta sajisin nga kerpat ya piki pat ba barok ba kum gene ke jing Thmu jong sarkar Assam ngide ban yang teli ban yele na ka banta bangin om ailat namar kane ka area sene ka snong khanuli kala tresitom bat kila job bondeli ki jingele bat ga but senti jong sarkar Assam bat menta kentiru ngin yele haduk bangine job kublai sibun